Yo, weke. Aba nou men nou boze men. Yeah, Go la men, nou kon nek di aktivite yo apek le men. Ego bije do e fwe. Bouche, ou konen? Aktivite ya bouche a doat men nek pa kachita. On met bay. Yo, pi bezon waba. Yo, danye mwen madame ou men tout fe. So, nga invite mwen madame ou bon sa men. Ta kwa se? Ki bo fwe? Madame gine nan manje mini bas. Já tu vai ganhar lá? Yo, madame ou la do fwe? Eu vou vai dar uma. Ah, bom tu madame ou nan manje mini bas. Ah, pou se mpa kaka chou ba la joli a pou mla gil fwe. Yo, kine kap la? Só batalha. Sa mse gen mse mwen kon sa. Tinha ele com fundete na minha. Apan nan yo al mou fou mesye? Bon tan mse mwen. A pou jom pou bagay seri. Sou ap dil li fe pal. Kweye mou mwen imbécile kon sa. Kweye mou mwen kon sa. Bay, fwe kon sa yemi. Yo, pa chale. Bel boss. Sa gen? Mwen gose mnet fwet la. Son la gen bas men. Bay, gam mwen sa e pat pou neve la pou kem neve Sa ne kay pas sa. yo mwen kontrol ou men nou. Gam mwen sa la jem pran egal la kay la. Tout mwen jo fè li fè tete la. Ki manje gen moun nan fe fwe? Tout mwen jo gam mwen fè. Mwen dis gam mwen sa imbécile men. Se manje li wakon fè. Yo, Tou akalon da bali. moun nan bay kalon kame. Pa mwen jè gam mwen fè. Nan moun cheki baga wan Mwen bes. kè ou koumen. Mwen bay gam mwen fòn pe ase mwen li pat li. Kalon te fe.